Uvaženi ministri, poštovani ambasadori, dragi prijatelji, dragi gosti, dobrodošli u Bor i dobar vam dan. Ovo je zaista dobar dan za RTB, grad Bor, ali dobar dan za Srbiju. RTB Bor više od 100 godina eksploatiše rudu bakra, a u Borskoj topionici proizvode se visoko kvalitetan katodni bakar i plemeniti metali. Ovdje u Boru izviru srpski bakar i srpska zlata. Srbija to zna i prepoznala je stratešku važnost borske kompanije za razvoj celokupne privrede. Jer upravo zahvaljujući razumevanju predsjedniku države i podršci i izuzetnoj vladi Srbije, s ponosom mogu da kažem da je nakon jednovekovnog rudarenja došao dan kada ćemo zvanično označiti početak izgradnje nove topionice i fabrike sumporne kiseline, a time i nove ere razvoja RTB-a Bor. Dani kada ste vi bili beznadežno tužni, siromašni i živeli u begativnoj sredini, biti samo pitanje davne prošlosti. Mislim da je možda danas i vreme da se prisjetimo i Đorđa Vajferta, koji je pre mnogo godina došao i ovde počeo sa prvim rudarskim zahvatima, udarjajući temelj svega onoga što je ovaj kraj i ovaj region učinilo u decenijama posle i bogatim, nažalost u nekim periodima i siromašnim, ali svakako prepunim nade da je moguća bolja budućnost. Zašto se sećamo Vajferta? Zato što je imao dovoljno mudrosti i vizije da investira novac i da otkrije nalazišta bakra. Rupe tako što s vremena na vreme država vama da neku milostinju, subvenciju, a vi ovde imate stratešku sirovinu od koje se danas proizvode svi proizvodi čiste tehnologije, a to je bakar, a on se ne koristi. Shvatili smo da ne možete bez građevinskih mašina, da ne možete s tom starom opremom, da ne možete bez nove flotacije. I rešili da uložimo u narednim godinama 300 miliona evra. Tada su neki pitali, pa zašto da bacamo tamo negde Bogu za nogu u istočnoj Srbiji toliki novac? Pa da dozvolimo da nam i dalje ljudi odlaze iz istočne Srbije, da dozvolimo da se tradicija koja je ovde napravljena zaboravi. Pa dan, dame i gospodo, vaša ekscelencije, gospodine Spaskovski, kolege ministri, dragi radnici RTB-a Bor, dragi Borani, dragi zemljaki. Ja sam danas među svojima, među svojim prijateljima, među nekima od vas sam i odrastao ovde. Svi smo ovde danas, rekao bih i simbolično, prešli put od otkrivanja spomenika Đorđu Vajfertu do ovog mesta odakle danas počinju radovi. Sjetimo se, prošle godine smo ovde potpisali ugovor sa SNC-om, taj ugovor je vlada ratifikovala. Veliki deo poslova je urađen na detaljnom inženjeringu i danas zaista počinjemo prave radove na izgradnji nove topionice i fabrike sumporne kiseline. Dobro, ovo igra.